O značaju reciklaže i upravljanja otpadom na tribini su govorile Jovanka Dakić, rukovodilac sektora za upravljanje otpadom i zaštitu životne sredine JKP Higijena Pančevo, i Tijana Čupić, predsjednica Skupštine stanara u jednoj zgradi na Kotežu. Tribina je edukativnog karaktera, istakao je Boško Opandžić, predsjednik Saveta za zaštitu životne sredine Gradskog odbora Srpske napredne stranke. Tribine koje pokazuju način kako ljudi mogu da se organizuju. I to na vrlo lak i jednostavan način. I mislimo da je to jako bitno, da građani u što većoj meri saznaju i da im te informacije budu dostupne. Iz tog razloga mi ovakve tribine organizujemo po svim mesnim zajednicama gradskim, gde imamo ovako visoke zgrade. Prezentacija se sastoji iz 3 dela, osmišljena je da bude zanimljiva i edukativna, a cilj je da se razjasne pojmovi kao što su reciklaža i ambalaža i da se građanima približi šta treba da rade, kazala je Jovanka Dakić. Već naslov asocira na jedan poziv građanima da odvajaju ambalažni otpad iz komunalnog otpada u svom domaćinstvu jednim pokretom ruke u posebnu neku kesu, posudu, u zgradama gde u više stanova mogu iz svojih stanova da prebace te odvojene, da kažem, ambalažne otpadne materijale u neku zbirnu posudu, vreću, kutije ili već kako se dogovorimo i oni kako osmisle u svojoj zgradi i onda taj materijal ne završava na deponiji, čuvaju se i resursi i energija za proizvodnju novih, a stanari imaju priliku da dobiju neku, ajde da kažem uslovno rečenu, možda za njih simboličnu ili za nas, ali u svakom slučaju neku novčanu nadoknadu koja mogu nešto da urade u svom ulazu. Primer dobre prakse su stanari jedne zgrade sa Koteža koji godinu dana aktivno učestvuju u recikliranju materijala, a navode da sa Higijenom imaju odličnu saradnju. Mi praktično skupljamo reciklažni materijal. Poenta je da odvojimo malo svog vremena, da sam onaj reciklažni materijal koji inače se koristi za reciklažu, papir, karton, PVC i tako, limenke, očiste se i skladište u zgradi u prostor koji je za to namenjen. Jednom mesečno, barem kod nas je takav slučaj, jednom mesečno pozovemo Higijenu, Higijena pokupi sav taj naš reciklažni materijal i mi na licu mesta dobijamo novac za to. Tijana Čupić apelovala je na sve građane Pančeva da se uključe u ovakav sistem reciklaže jer je višestruko koristan, kako kaže, za ceo grad zbog sklanjanja materijala koji ima dugačak period raspadanja, a uz to se dobijaju i odgovarajuća sredstva. Tribine će biti nastavljene i narednih nedelja u mesnim zajednicama Gornji grad i Centar.